hey ani mi zo kum be kum hi Isaac Tata Football Academy Tata Football Academy Jamshedpur a khel lai ania tula hianin Jamshedpur Jharkhand Mizoram atangin tribal samvata kan telveya Isaac ate hian vo in Sunday ni som pasari tla hian min ro tlo hei Jamshedpur thalai ho ya ngai san zia mai chu tian hei thalak pui an chau lu ko an ri noi mai em zo ni nu me Jamshedpur. Yeah, Jamshedpur FC. Yeah. You say that. Hello. I like Isaac. Say. Jamshedpur FC player Saint John Castel. Jamshedpur photo. Oh. Hey. Photo. Oh. Go. Yeah. Go photo. Jamshedpur Chalain Tribal Samvat Tata Steel Company buat saya Isaac ai kan store ron tlo hei Jamshedpur Chalai wen at silani hi aron tlo nuai mai hei Mizoni evan nuam ve Jamshedpur वही आप लोग कहाँ पे रहता है? हाँ मिजो किधर है? ऊपर है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया Jamshedpur FC फोटोग्राफर जमशेदपुर एफसी का प्लेयर है Jamshedpur FC Jamshedpur FC player Isaac na thial kho chu hei Jamshedpur thalai hoin an at silani Mr. Isaac is the hero of Jamshedpur youth. Yes. Jamshedpur youth hero Mr. Isaac. Yes, hero. Yeah. Aro pui kom mai. Jamshedpur FC एक तो भी आप कौन मारे हैं नहीं हमारे Jamshedpur के जाने माने प्लेयर यहाँ फोटो Eh, mizo ni nuam kom mai. Yeah, go. Yeah. You say Isaac didn't lawan ya. Isaac. Yeah. I'm Indian. Oh no No, I'm Indian. Isaac is also Indian. I'm Indian. Oh. Okay, good God, happy of my India. Isaac, hero of Jamshedpur youth. Mr. Isaac, footballer, hero of Jamshedpur youth. We are really proud of him. Hey Isaac hi hey. Na thial khuan ya Jamshedpur FC a khelai nia. Mizo tena. Hey tribal samvat kan buat saya. Kan stol mi ro draw hey. Jamshedpur Chalai hoi. Aron ball. Mai ni. Oh. Ro pui ko mai thalak pui sen lo. Chalai ho lo kal kho mani.